Normal kan yam kan asin kontin ba rashme ba dilin ke bi darame ba shukriya ban full update ka mi chitwork re which ka bintu ka POC ke ka cam ano ka capital unit state re we ka South Sudan ban dilin ke mandan shodalat ken yam no en kur jabache mandan ngai kone ko na kan civilian shi dini kan dini nyanyo bana full report bana jelin gwat me michalat 18 content kafka IDP camp la chairman kanete ko kena content wana mo bana madan le rodo gwat bana jelin nga jotin wo ngum chito exactly of course ko ngaji no chini yache to no kan tambo number boche we ga mere ben rodo ni content chili du no bana madan le rodo men chalat exactly chairman bana jelin chelawo donglin konija kanete content kamito bikon madana chalat chairman ban jeling ka ban do badan en dong ka ko ni perfect ngundeng taban pol ban jeling ban ka jen report men bel dana chatu man kam ke kum men tere wi ke bintiu ke kum madana right ke man right ka gwa da mani selb ke mi yadi ko kan e kontre ka re wi ka bintiu ano take a pin self became a yadit an influence dana be ko bana ba ko nekro fuji kam benen yal na banti dialti bana kedinkel an wala shan ka jandang rawi kel ka pai badek ron kin dang raw jandang rawi bakel ka pai yan pai badak chan dang rawi kel bana report mission me bana jelinkel mi jira ma jidid gwasame gore jeno jin der subscribe the notification bell je trying ko mi te keri pon mi ci break gwas da chamala shi beke jika pet tuong ne je kamanda na shi tuok riga dan shi tuok ka bintiu ka jen report me men chalat gwasame kan ngo kon chala do ne ne re kure da na shi tuok cha ne dang bang man sha kanak ne dang bang man sha kanak ka sha ne ti shop ko jen dang ro bang man sha ko mi ka bot neme ajari podana chejek right now amen chan ko chi na right kanitin kon chin la kwar minimi tinte karof ji cam ke tinte ka IDP cam gwada danen chi rek mo che tokten chi kala do wonene gwada chi security force me chi bare cam ka chi ne ti shop ka bangwan chicken kana ka chi ne shop jan dangro wi de bangwan chicken ka mo ka bot gwada danen to koten bintiu internally displaced person camp IDP camp tena garden tena manten kana tawuni gwan mimo mitipin nenten kontin la na ga ganga chana min we gwade dani tuogre ga mota ala security force kene de kon la dinyi tente ka bintiu wa shiga chopre camp ka ko bikan taban pol no bikana we bikana okay taban pol shol roda no jen jakel ka jak munde ajani lo de chol self proclaimed prophet mishila do ne ajana take a connection ka jen prophet munde bo ajan do budanen men lade ka jen do budanen kor kanija angai kondiale no munde bung arami momodal ne tan wan ka dispeja ne tan koninte ka kuma selbiki mi yadi mi cha ka gre chaling ala kana ku jino bunwer bi ka mat eno ka jen gu ko mo mi shi mat gu ko mo bi kan kume eno bi kan ka so na mo abi tin ka ka korga mi shi dor she tuogo ku en gog dang ke taban pol eno changa jero en woche te ki influence ka kan kor penalty team then you come jigan take away be kana dog ne ja commander and mai kondiale ken bekan ne ka shangdar kan itin kontin lanne kuma san ke mi yadi wa mi shika beno jigan goro de kan taban de kan yen shirma dana ngai kondiale mi shika beno ka shangdar ano yen kan itin kontin chunkel ka taban pol gogdang ano shikana lugono ba gugdian ba jayen so che tika resistant kanetin kon work je so jen gwada na chire kyo chutokten an operation ke security operation and an charging ne ke kaneti ti of course kan wore kaneti kon la de ni tin jajak ya jugo no yare kemka
Chobiere kem ga bikan ben diare civilian a mistake already ngai kondiale ko an IDP kem te pin kuma kam do dien an obineti mo te ku yele joj kan haka yenere wacce biarun kulowe lock ka IDP ka kan lele ben ray kem komo atel ler mutatin nyodo jeno kan kon chika safani mo mi chika chubo no kan nan kan taban pol and then when mo chi civilian kan no kene de kono kwa support tin chun kal taban pol wada mo cha to ko mabog na ka pam and then je te ka tong wane cha yor then from there chinitin kontila security tin verar tin ti chun kel kan ware tin ka IDP camp and then you can make to kami doi kan ka wa ken am doi kan yalla then ka courage kan make kan nyok kam doi kan kana yen wada dan en to ko tin ki yen wada dan to liat ngai kon diale alabin tiu kem tinetin wante kareda tilan wata chajoj a koreda na shi tuok kene ti tele kamitara ka bintiu ajen chan kene IDP kem ka jamo ne gwade da na shi korche tuok je kore wal yene dial chaga jaga dwal ke kum sabbe ke miyadi ko na kana ni chan atel chan ban ta ma chaka nyom gor ka ke ne gwade da na shi ka wetin mam je kana wo ya saf ka katel me chalar kum sal ke miyadi nere konin tika IDP kariudi and dial kamen ka god kana need to dit mene de konin tika boom ki disabilities nere shush kan dia so IDP cam chitin rami mum dong no kan woda tin o jin mi shidwal ko der tarar ko kum sal ke miyadi ka do bdan nakane na la ja gor no buwe gwan bitik do ba jo septen so en dikem ka tintika IDP camp de gang na ke long de no de wonang na ka so kan kon were ka na mani long ko te bukon ka lingtin kon chalat kan kon roi ke ramadan en la kuer kema kamadan ke la de lajen ko gor kon bana te kamadan ngai mangai ke kimen la roda kan men gwini men tuo ko amu yan ke taban poloni gok de do ba dien reason dien mede na woni ko ba na ba kan ko ke kap ko je teller ko na mu waji kap la la je ko na tup ko especially de kan authority tin ko na kap ka IDP camp de ka right ka kenyam ka de ka right bo kan tin kontin la kwar ti ka chairman de ka right ke je de ka right ke dit kontre je mo de ka right bo kan tin kontin la IDP camp security personnel mi ci goro ling den de wudu me de ko goro de ka but ben kan share the orient and IDP we mean that an IDP camp chief sap kan akon chana min gwich en do badan ka ko ni taban pol chana jabun ngaje no taban pol ngajen ponje kenya taban pol ajiram dan to ko kurke kuide nen yin tur de nyal gwasmen taban pol taban pol jen chol rode no jene prophet ki gok a gok there jarwa ni kona lade buka kan mun dengo ki lad na ruwaini mun dengo netin wan gainya ka do badana la roje ka je ko ruwaini kona lade ka ruwaini mada kana ta dan ta kori jare ke South Sudan the same day kon la te chalat mun dengo akan lada money ngai ne dial mun dengo ngano jen a traditional prophet kan wure no she chiang na ka run dial te shiwe so kuje money mi shot jabarar en worama me a gok mundang la ni tin wala kana dwaden kon de kwisab kem yadi ko la ngai kinu nen mun war buga chonkel ga jarama mo ki bi kana support so la kana gwe no rame but ke influence mi di ko chi wudu shal ga taban pol ki gok dang ke te influence mi di ke duel che jala lecturing chi minen yana magwasa maga turna ma jokte te duel te ko jen jala rame mo me chal no ko long jange chol na bin bagala rwai ngundang so na mo chagu jeno jen badil te ka influence kanwa ka chago ram chi de ka influence la ne rwa la kana ka kuje mo ko chigane te mo te ku support self ke mi yadi nyu ne ko en South Sudan badil dak ka ta ka cheng ni jer kon tuoktin so chagu jeno jen point shela ran self ke mi yadi aran dak twen mo ta so kuje mo badil ka ko dob dan de ka karamu refuse no kap ka je den ba din na ko emission mi jel ka tina de we ka IDP camp ba kur ba tuk ten gwal mi ngai ke no te ga te tin kanam nan
katani detect tela guardian medega intina mato changja tuok chemi cha tuok na right now kachi na pen kana so kuja mo ngundeng cha roi ke roi ni tungwan roi ni politika roi ni khuri roi ni mala kana ta dan be so sudan be ro yen kaje ka buk do manana cha por so ko kuja mo cha jen churen ke duele dan e chalat en wude shal ka ta bande ngane ano ke jen changa mo mi chikor cha tuok cha wang wa ta dan na kana cha wang kan dial kan kwa ka ton so mi chirgene me ko ngai ni dial ngai ke influence dan te ke atike ngundeng joje no ram mi chiro da jech eram kel ka go ngundeng ba dil ka bakan so ka jen kui security ka situation ni mi man chalat taban pol cha na yu jien cha we ka ko duom kan ngai ka kan lat ko kan lat anu angum kap ka ja ba cha ngai ko general go ngundeng ki choro de ngundeng profit so cha go jenu jen do budana kap ka ni so take a team cha ko ti gwa mi take ne te corner te ka long ki te ka bom angu mu kun ne ten kon te ga binti o kwar binti o ten de pin self kem yadi ngu kan da sa ka je mo biga taban bi kana weka why angu mi yan kan je ka tala rig mi challa da nyok jen chetere binti o town lel te na ka DP cam mu te ne pin security ka mu dotien mu te ne ka ne ten kon tin la refugees te chare no lok ku mu dotien ko ba ti din ba je se mi let ken kere je mi angu manang kume man tarar man ku gole joja angu manang kata anyok gwad mene ti ke formal arrest order mi cha to beken chit ke war gane no ram bine yen ko chene me chedvi so kan ngone cha la da allegation kon cha la ka kwida kene de konti la community leader cha ke inform ke cha la ler no woni randu nu ne ka rekema anyok ne tungwan tina no ka operation mitiri non ko moka changda maybe dong de ban ka war you know and all that amma the changach de garam dana kep kan de kana kep de ka lojo na me suggestion me chala the leaders ngai kon dia le rom be kan ka war wal be kan changder illegal hicho ko na IDP camp te ka binti uche tian kana ki che crowded kan ne ke civilian awan wo de nas they can make bedwere de 1,000 of displaced people ticketing ke chingatin dear medid menyo do kuma na mo chedier kanita kona de kai dipika na many amenyo the long and they do not care about near kona de of gcam and amimum lanwer mje chunka lo self kem yadi they don't care about that person so ngwa mo chi disagreement chu talk baran be kept ko chala ndo tu ko rode ka ta ngwan ka cheng der la 440 ta ngwan di jen ngwan ka cheng der mbor jen be kenon kendi ni ka me ken gwan me te ga te tin ngar ka rar te mana ga te te re kem ko china keren ran der ngar ka kem der we ka compound especially and mun deng chirina dana chala de na de ko ngar tin ko dai mi di so chiriek to ngwa da mo shi kabane security ka ikan be lo cap kan taban when a more genetic content to kill get taban tilan wori chiki chuga especially place me take population mutine dialtin you know kan at karama mo ka biya we cap ya de kuje no te kormbato ya de men nen no ba way is mostly ka do dan guyene ja de ya da de talk so me ka ne chela talk ne content cap ka bintiu chicken operation mission o chicken de la binawi kamach di chicken de ngaje no bu korbato na mo yu to ko nono chicken chobo chicken taban yu cap and one mo chu kor yu to no chu ngani chu kan pam chu yor ki dol no ka chu security officer ko ne jaga kam chu kan me chu to kam me doi kan kana kan chicken care na kan ka guard na kan ka ne dit you know yen shi alingwa de meno ne de ko ne shan kan ne dan bangwan ne dan bangwan chikaliu kwana ben karamadan la men la representative ala local community representative ka IDP won Michelle Kenene Nirga Changpoch ajen la chairperson ano anjen ka IDP commercial community I committee at the Bintu IDP camp ano jen chela de jojenone
ajana chane dambong wan shakan en ready kam nan chitwo nere naka kane de tel mach ka civilian kan naga ji security tende kel ke kuma salba ke miyati jela do chane dambong wan shakan ka IDP camp ka bintu kane de jandang roid bakal te ka bot dit janyo alat bonone ne jana chetene di chebata chagot kin chakanach so ngai kono no de pegdaro de rep bad na me ka chairman jene dambong wan chikliu kane de jandang ro wide bakal ke report dan en chalat kwer dan kep camp so ne me mele roda en kan kwar kem ka ki community leader ci kan ne de kondi la kume ci kan ka bel ka manan ci kan lat nyirga chang poch ci kume ci de criticize ke ci de la jor ka manan ci de lat ki situation dan ci kan create ngai kan gwan wone ne IDP camp ci tiang kan ne de kondi la guard kan ne man kan ne de kondi de ka boom ka te ka tin man dit adwa badien me de kan operation mo de kan nore kem ko mo panken batele ka lonko de bere kem ngai de kona te ka lonki kum self kem yadi no kem je tiang kana they come in a way because they don't care about them you can dear ka pidien men la de longwa de me enir ga chang jene ta dan te ga te gre kem ka je mi kem mi gwa dan na ten mi wojen tama chela IDP kem che wotele rek de ne kon chela you secure de ka break ko me dong te ka criminal activity to take place they can wait but gwa de me gwan me civilian ante ka te ga ten ka men dong no chicken de bere ngai kana gwano che tiang kana ka ngai kana gwano melet kana chabu no la to chela do ne de ne kon chela ta ka bom ke jik sab kem yadi me ramu ku kana target daga ban ka war ko ngai ken gwa dan teten de kana belot tele liam de la to so na mo me chela ne kon chela security officer tin de pin sab kem yadi tin de ka bentu so me chikana mo gwaza me ngai kon dial ma dan le roda eno wude me ke naga nakana ko raje lon ko kwi ko dan le roda re which ka sa Sudan gwada chela do di sa Sudan che bita kamal ka jin 2026 me awe ka 2027 so na mo me chela no ka video din content chalat ka chane ne dia bari no di ala IDP camp dung bitu she self kan re kola no me security organ the shumane de kon shungi ya kel ne de kwa ele displaced ray which nan kan ya ka DP camp me de ga ya goren wena ma de ngaji no ne de to chicken der ke so chiliam shi da mo che tuok ka duop me chanu ngo kume anyo mo bia ngaje ne kwari wi kwam ka bintiu ki jen first time no bi mi shi me ba tuok ka roide ano bana bi kelu ni me dan me te kwara kina chikariya ya ngaje no te ne sha wang ta cha chon ne dwele you know to talk ticket to me te jojen wala ka kwita ban pol e ko chelaro gog dang ka bab kep de ka ngaji no bilia badil talk ten but ne der kon lan nuren kontre kuma ka kir dwal ken ko amera mi che benedo che te influence chala gorlong kan gujin mo ramme te ten wana benya jen ta dan like look aram mu bit te influence kan work community ki mi ba ngach yes te tana la de no Mundeng Chiguk, yes, Condi, I'm not going to know she, to me, Chan believe in Mundeng. No, I don't. But Mitch Ben can work community. And no Bajunak, now when the Ramo more, they just all did. Can only Condi Alan Mundeng take influence with the can work community. But today, Gian Bramo be okay, because one man duele, because Manu, Mugu, Jadera approach Mugade, like a reason and I'm within woman that they mid Jackman, then I'll take a jet, lemo. And then jin kwara mo bukule bwone anyogla tika consultation bana bika jak bana rach before tellering mchito bay ngaje no ram me ram chalele me chalu ka chelo then you be ladbi chu carry it out acha ngaje no jin chiman ladi chelat but when a man tele just tibene kan ka duwa mi mo mekan kana lahna ne ka changdar kan dine chare yaleka jalkan ka meken ngai kana gwano wakare ko ngai kana gwa buga na nak pan ngai kana gwa bate ne dibiri harka so na me jan dana le harod changa me changat anyoko ye lar na mani mo kon we ka reality yo mo kon ben ka chonrani yo taban pol te ka chong ka men cha gor ano kamwat cha wene ne wa tel ram mo ba kode ba ja gak ki lwade
ba ja wang unless take a dorm din mi chalat mi tara dorm chalat why ngu wang kan ni dole ka ngu ma kap kan ja a ngu ka chala no ne ran te ko dera lwa da me le ma der jeta ci de man chala ri ne won a kwi ko di Allah ngun deng bong dal na ka je ci kon me dana chalat ma kwai tut no ka jongle me dan me che kum sab ke mi hadi je threaten no ne we kan ci da ka ma char shelon na bene chop kamalakat ci kon di alme chalat ci dual mi dini ci panic ci talk ne yen the same thing go you dong de talk up into ka dong de we can there talk within IDP yen do badan we can IDP storm ka ja bikan abukan ko nak ka bikan group dang ne taban pol bikan nang taban pol yes chanang ko go dan ti tentam ya ga detention ka so ne me agent full report dan de laria sha ku me ker shabel ka ta dan jikanan no ga jaka cin na abu na gare kam kaje gwa jan information an gore de ma ka jata ma